Mill-1930 il-qoddim saret ħsara kbira fuq il-koppla tal-knisja parrokjali tas-Siġġiewi, ħsara li grazzi għar-restawratriċi Agata Grima qiegħda tissewwa. Kien f'Jannar li għadda li Agata Grima bdiet dan ir-restawr fil-koppla fosthom fuq il-pittura ta' waħda mit-tmien beatitudnijiet. Grima fissritilna kif l-akbar ħtieġa ta' restawr kienet fl-istruttura. Waħda mill-panels kienet waqgħet totalment, waħda mill-biċċiet tal-8 segments kienet waqgħet totalment sibnija fuq l-artak u dak kien li tagħna spunt biex nħarsu lejn il-koppla u l-bżonnijiet tar-restawr. Jiġifieri konna nafu li se nsibu problemi ta' distakk. Dik kienet l-ikbar problema. Problemi ta' distak li hija stqarret li huma kawża tal-manifattura oriġinali. Hija fissret kif il-pittura ma kinitx imwaħla tajjeb minn kull imkien u kellha partijiet maqluha. Stqarret li ħafna partijiet kienu migrufa u nbarxet iż-żeba minn fuqhom. Agata sostniet li meta wieħed jirrestawra knisja importanti jżomm dokumentazzjoni tal-proċessi kollha kif ukoll il-kunċett ta' irreversibilità. Li inti meta tirrestawra trid tara l-bżonnijiet tal-artifakt x'inhuma u tara li tikkrea, tittejlerja, tikkrea trattament li huwa reversibbli u li se jservi għaż-żmien. Mhix kwistjoni estetika biss, imma primarjament anke strutturali. Pereżempju, biex intik eżempju, jekk ħatażel il-kollha trid tara li kollha li ġiet studjata. Dan ir-restawr qed isir b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi.